Haga jingle kai Indian Super League haperenga North East United Persia ka FC Goa. Haba phai shagna ga jingle kai Baro Artali ki kenhun ki yakai damar shigol. Yaga shigol jonga FC Goa layo bantep lengba Martinez haga minit ka ba Arpeu. Bad yaga shigol jonga North East United layo bantep haga minit ka ba Arpunreu lengba Umada Tel Subran. Hagway pat ka jingle kai Indian Super League haperenga Odisha Persia ka Jamshedpur. Haba phai shagna ga jingle kai ka Odisha kala Khorbiang yaga Namjok. Adin magalala abat limsuk yaga Jamshedpur da sau lakaway. Badahagan ke jingle kai Roy Krishna player juga Odisha uyo bentiap Argot naga benta ke Odisha. Haga jingle kai Serie A peringkat Napoli Persia ke Monza. Haba phai shagna ke jingle kai Baro Artali ki kenhun ki yakai klemla ban khijar nadu basdang ke jingle kai hadu bukut jong ke jingle kai. Haga Baro Artali ki kenhun ki yo marship point naga ke jingle kai. Hagawai par jingle kai Serie A peringkat Genoa Persia ka Inter Milan. Haga ni jingle kai Baro Artali ki kenhun ki yakai damar shigol. Yaga shigol jonga Inter Milan layo bentiap haga minit ke basau ar lengbau Arnautovic. Bad yaga shigol jonga Genoa layo bentiap Schwaben kot ke kela step kata ke minit ke basau San plus nyau lengbau Dragosin. Haga jingle kai Saudi Pro League haperingka Al Fayha Persia ka Al Hilal. Haba phai shagna ke jingle kai ka Al Hilal kadang yak peteng ban Korea ka Namjok. Hadin magalala ban pelim yak Al Fayha da Ar Lanot. Ya gini ki Ar gol jong ka Al Hilal layo bentiap haga kelamin. Kata haga minit ke baprap riu lengbau Al Bulaihi pada haswa ban kot ka jingle kai kata haga minit ke kendai peu plus cutaway lengba ke penalti balakan jad do Mitrovic.